Rubrika Tižnjovnik piše o vodici i kapacitetoh gірського turizmu, a tiži o roboti z migrantami u opštini Šid. U rubriki Našo mesta teksti o roboti Žabeljskovo javnovo komunalnovo podprijenstva Čistota i o širokej humanitarnej akciji za Natašu Gajdorsko-Cura. Ekonomija prinoši teksti o produkciji željenjavi u Sotu i o žimskih školov za poljoprivrednikoh. U rubriki Mozaik predstaveni novi album grupi Crazy Cousins, a na bokoh rubriki Kultura i prosvita predstavena nova knjiška Rusnaci Đurila Ćaka. Tu i teksti o pririhtovanju za predstojaci festival Ružova zahradka i dramski memorijal Petra Rizniča Đađi. Ruske slovečko piše o bohatstve macerinskog jazika. Na bokoh rubriki Ljudze roki život predstaveni Mihajlo Radzo z ruskog kerestura, a tu i nove predluženje feljtona gu juvilejnomu 50. dramskomu memorijalu. Duhovni život piše o podjijoh u virskim živoce po naših parohijoh. Na bokoh rubriki Sport predstaveni Verbaski centar za fizičnu kulturu.